iMadieketseng TV, kanti ke ungangilandela na ku Facebook page ethi Madieketseng Community Network. Ungakhohlwa ke ukuthi ke usubscribe ukuze ke njalo nje mangikhipha izindaba lana ukwazi ke ukuthi ke uzithole. Lona ke ungumqeqeshi weKaizer Chiefs uErnest Middendorp uthi ke yena ke isizathu esenza ukuthi ke bekangamdlalisi uDavid Radebe obekadlalela iqembu leKaizer Chiefs egqokweni ujersey number 31 ukuthi ke uRadebe bokuthi ke njalo makadlala bekaperforma kahle nje kuphela makudlalwa neOrlando Pirates, kodwa ke eminye imidlalo bekangadlali kahle kuye. Uthi ngakho ke bekangamdlalisi yena ke uDavid Radebe, kanti ke uthe ke makasiphendulela yena ke uDavid Radebe wathi ke yena ke into yena ayaziyo ukuthi ke bekadlala ngokuzimisela kuyo yonke imidlalo, bekangakhethi imidlalo, kodwa na uyazi ukuthi ke makuyidabi bekadlala nje ngokukhulu ukuzimisela. Uthi ke uRadebe yena ke idabi ayiwayiluza i1 nje kuphela, kodwa ke inkinga kaMiddendorp ukuthi ke makwenzekile ke wenza iphutha akasakunikezi ithuba lesibili lokuthi ke udlale. Uthi iyo ke inkinga enkulu yakhe uErnest Middendorp. Ungangena ku comment section ke ubeke umbono wakho ngalolu